Masjid tak boleh tenang Pak Wati. Balik sip peng. 20 miliar. Wartu. Bere. Yang lelaki baik kau lele pusat. Kalau pusat motong lagi, mampus kita. Tapi mudah-mudahan dalam kelom. Hubungan kita dengan Presiden kot. Dan nanti una anggota DPRI lah. Anggota DPRI Bang Nasir budget presi kena boleh uju. Berarti SRI pahala pakawat ya tu kalau. Mau 50 miliar, 10 miliar macam. 50 tadi orang tahu. Kali. Siap Nasir ya? Ya Bang Ruslan Nasyid. Baik boleh kena uju.